来看早起哦，有印尼的民众甲工人代表去华新丽华台北总部抗议，因是批评讲台商伫印尼起烧土炭的电厂污染空气甲水哦，阁有工人意外死亡。华新丽华声明是指出讲有部分的资讯毋是事实，佮强调讲因拢有遵守印尼当地法规，针对污染的部分哦是并无回应。 提架横被污染的相片，为印尼到华新丽华台北总部的门口，印尼吉控工业区周边的居民甲员工，控诉华新丽华伫莫罗瓦里等地起的烧土炭电厂造成空气严重污染。附近小学离电厂的烟筒就短短100多公尺，学生一直出现呼吸道甲皮肤感染，虽然每一个真实的喙暗的钱拢无。Berkunjung ke Morowali, umumnya itu setelah kita berkunjung ke sana akan sakit akibat kondisi udara yang buruk, terutama jika lagi musim kering karena polusi sedemikian parah terjadi. Jadi 除了环境问题，还有工安危机。总公司员工出面控诉，去年有员工工作时阵落入去死亡，即马煞无看到具体改善工安的措施。居民抗议华新丽华原来宣传绿色转型，原来伫印尼咧施工人权、环境、劳工安全拢爱个检视。 bahwa transisi energi yang banyak digembor-gemborkan oleh banyak perusahaan besar tidak selamanya bagus karena dalam rantai pasoknya itu menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dan pengerusakan lingkungan. 面对指控，华新丽华伫会后用文字声明回复部分资讯甲事实无符合。伫外界提出疑虑的时阵，已经安排公司高层甲环境权保障基金会面对面沟通。同时，伫印尼也继续甲园区 ESG 基金会沟通，强调公司伫印尼当地遵守法规。暗过声明内底无正面回应外界对职灾责任甲污染数据等具体疑问。记者综合报道。